Могу үйлердің мектептің территориясына кіріп кеттір, екі. Ажеке, бұл мектептің территориясына отырады кесіңер, да? Ушылардың қайтып балдары оқиды бұл жерде. Ушылардың балдары, ушылардың невресі қайтылы өздері оқышады. Кішіне адамда ұят деген керекте, бет деген, мұнда қараш керекте, бұл қайыққа келіп отауыз. Мектептің территориясына кіріп алдық, бұл елдің ақысы болса деген мәселені көріш керек, да? Темір, оңдап бер. Оңдап бер. Сіздерде еме жоқ бағай. Жөнле бір болт керек, там жерге шығара. Болт мейлі қатып көрсің болды. İştegені келгеннен кейін іштеш керек. Шуңыз баға. Май көрдіңіз мен қандай іште отырмын? Мен де іштешіңіз керек, сізше? Бізетке албай тас бір жеке? Жоқ, айтам. Өзімнің айылым бетіңді атып қараймайдыңыз. Бетіңізді жауап ала өрмейсіз бе? Ай жеке, пара албай та жекеміз? Жоқ. Пара? Жоқ, албайды. Сізше? Жоқ, Сіз албайсыз, тәрбиені беріп қойыпсыз, бардың көзге басып жүрсеңіз керек, көзге басып жүрсеңіз керек, кетсем ол қызды қойсақ болды, доместес бар, кремер бар, белизна бар, туалетный бумага бар, щетка бар, тряпка бар. Мына көрдің бе мұна? Олар бардығы ондайда. Безопасный. О, безопасный да, бұл сынбайтағы долговечный бұл. Бұда отырғанда еметпейді, литий деп қойды. Мұна че? Бұл шынайын аш керек. Бұл қайсы группа? Бұл жоғарғы тайпа. Жоғарғы тайпа. Таптаз екен. Таптаз екен мұнаке. Бұл не жеке? Молодец, жеке, соның bakıyorum. Так, мода eski екен, мода алмаштырасың ат. Арзан тамам, самый арзан. Ең арзаны, тыныштық. Мына унитаздар жақсы, көрдің бе? Сен түсінесің унитазға? Көрдің бе? Мыналар литий. Бұлар сынбайды, безопасный да. Жаш балалар чалқалап отырса да ол сынбайды. Ата жаш балалар тілдер жаңағы осырне бачога bunu қатырады қой, отдельный. Алар уже старомодный да, олар самый современный. Тап-таза міне. Матрастар тап-таза. Молодец. Шаардағы садиктен жақсы екен да. Кейбір садиктер бар. Саламатсыз бе? Қандайсыз? Не тамақ даярлап жатасыз? Суп, шорпова. Сіз қайсы жердің қызы боласыз? Үш жердің айылдың қызы боласыз ба? Үш жерге қайтып келін болып түскенсіз ба? Ежекесі қайсы жердің қызы боласыз? Александр. Мен şu жердің қызы боламын. Араванды. Сізге азаматсыз. Стойға жеке? Бүгінден баштап немелеріміз келе бастады. Ебетке татып тұрды. Заказ берді. Ушу бар сіздің идеяңыз ба? Жол салып жетекчименен темірші орғы қойды. Тура. Bir cumanın üstünü tur есептеп тұрабыз да. Тура. Ең тура. Ең тура. Ең тура. Ең тура. Стойка холодильник. Бүгін келебі? Бүгін келе татып Айдың ақыры оқырын келеді, біріне Садиктің баласын алып берсеңіз, балдар ойнайтын же спортивный площадка қыламын ба, же бассейн қыламын ба? Нелі, давайте. Давайте. Умайыз. Нұрлан. Нұрлан, Қазайлы. Мол жер біздің жер екен, әмегече. Умайыздың жер екен. Тақта бергіледі ағы, ебе өткөріп берілі жекеге. Қара, жерлі бардак болып жатады. Өзім жақшан қарап Алла. Düşündün mü Nurlan? Aytasına jekene. Номер 84-cü Sadik'tin kollektivi Hurmatlı Jeke. Көріп шықтық.
ушунчалык таза, ушунчалык эме приятный. Рахмат эжеке, ишиңизге ийгилик каалайм. Келип эле жанагы мурдагы эмеге отуруп албашыңыз керек да. Келип, кетип, чайды ичип, курсак тойгозуп, аяк биякты айланып карап койбой, уже көрсөтүшүңүз керек. Сиздин задача билим берүү, порядок. Планканы көтөрүшүңүз керек. Сизчи? Көрдүңүзбү мен кандай иштеп атам? Мен де иштешиңиз керек. Сизчи? Уже, допустим, кийинки жылдан ортодон жакшы балларды алыш керек. Допустим, областной олимпиада, республиканский олимпиадага барып жакшы жетишкендерди алып келиш керек. Ушуну сатыр алдында сиз кем тыштыр жакшыраак карап өтөм койду. Былтыркы показатель абдан начар. Эски парталар. 2008 болгонда 17. Ремонту жакшы эле, бирок Кудай кааласа муналарды баарын жаңылайбыз. Эметтиңерби жана 11 партаны? 11 партаны даярдап койдук уже. Суу жок багай. Жок, азырынча унчалыкка суу помпадан неме болуп келет, сууну токтотуп турдук. Таза суу узап келип фильтрленип алып берет. Сонун кылмач, алмаштырып бергиле. Siz şu yerden turgun olasınız mı? Çok. Ya. Özgün rayonundan. Özgün kaç yerden? Жалпақташ. Ha? Жалпақташ. Molar bir sürü olur koyun. Kemer. Onda per. Molar onda per. Moların onda per. Sizde yemek yok bakay. Ne jönle bir bolt gerek tamam жерге çıkaran. Bolt meyle katılıp koysun bolt. Anladın? O жерге bir eme şuru bolt meyle katılıp durup yani balga kemen kırıp koysun boldu. Akıl jasap etsin. Bir temir. Peteri iki spen kalmasın. Bak şimdi onu koş gerek ha. Şu an. Temir. Tuvaletlerde onu şu atasın. Şunu mu? Şu attık şimdi onu da koy. Sence sayısın bunu uç. Bu videoların mektep territoriyasına kirip getiriyor iki. Так, siz kadastrını, siz umayız. Siz üçüğünü kararlar. Şunu görür mü? Senin ekene. Onun arka mektep var kasın. Barak mektebi. Selamünaleyküm. Hacıge kandaysın? Muğun arcağı mektep ha? Ki muğun artta mektep. Kanday, жақсы қой, істе жақсы. Hacıge бұл мектептің территориясына отырады екенсіңер да? Kendimizin makinemizde yakın koyunca yazılıyor. Kokusu bırakıp maksadı çıkarsılar da bilmek koyun. Atam rahmali boyanlar. Так, emene, Adilet. Yazılıyor. Siz, tak, siz mızamlılığın karayla, makulu. Eğer mekteptin territoriyası olsa boşaltış gerek bularça. Bu sos obyektler. Bular nemeyle prava yapıp kurganlıkça. Makulu mu? Emete özel var, köçürüyoruz. Mekteptin territoriyasını açıp, mektepke koşumça bir korpus kılamız. Makulu mu? Evet. Kaysi mezgilde verilip etti, Jeke? Soyuz buzulgan mezgilderde. 95-96 жылдар verilip bir de. Şaz, kartasını kötürsün öyle özü çıkat. Makulu mu? Tak, emetesinger, mağa alıp beresinger, ya. Ay. İşte bardığın kruгом тазалайсың, düşünüyor. Полный тазалап, bularga эми госакты болсо, мыйзамсыз берилген да госактылар. Ya. Аны барып түшүндүрүп айткыла. Эгер соттошуп турган болсоңор, анда мондай мыйзамсыз эч нерсеңер жок калат. Бул сос объект, мектептин территориясы, мектепке өзү кошумча корпустар жетишпей атса, сен бияка кирип алсаңар, ушулардын кайтып балдары окуйт бул жерде. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга
мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайдыгер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге М-банк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салымдарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Ушулардын балдары, ушулардын небереси кайтып эле өздөрү окушат. Кичине адамда уят деген керек да, бет деген. Мына караш керек да, бул каяка келип атабыз. Мектептин тербиясына кирип алдык, бул элдин акысы болсо деген маселени көрүш керек да. Все, бул немеде, бул маселени биз көтөрөбүз, бүгүн иштейбиз. Бул акырын буларды. Так, дагы эмне маселе бар ажеке? Бизге автовокзал салдырып Көрдүм, баарын көрүп чыктым. Автовокзалдардын начар экен, эмеңер начар экен, баарын көрүп чыктым. Ошого биз али немелерибизди иши кое элбейбиз, сактаныштырылган немелерибиз. Бийик балл канча дедиңиз? 147, эң төмөн балл? 87. Бул начар экен. Жакшыраак окуткула. Жанагы олимпиададан шаардык, областной, республиканский олимпиадага барган катышуу окуучуларга почти дээрлик жок экен. Бийлеп кылып планканы көтөрүш керек. Планка келип эле баарын келип соротуп эле отура бербеңиз. İştegeni kelgenden işteş gerek. Şunun var. Так, size emgek cemaatine çok rahmat. Eşiniz iyilikli olsun. Cumhurşunlar jaman emes. Orta, ayıl üçün orta. Ama o yerde cumhurşların biz bazılarını meyle jasap berет. Makul mu? Baktan çok. Суы 2 саат кана чыгат. Бул практикалык кетүү İşte машина. иштейт, 3 өтмөй иштейт. Бул пол автомат, бул автомат. Булар унамоющийлер. Булар запасной. Su kaysi mezgilde çıkat? Шууну кампага толтуруп алганбыз. Кампадан чыгат. Суу вода немеге толтуруп алып, набирательге алыштан иштеп суу маселеде жок болот. Yaxşı, порядок. Can, hoca var da. Жок, бар. Таза жуулатта, кассалда жуулайт. Tuvalet muvaga var eken. Бар. Так, белизна бар, чистота бар, капли бар. Ayna var eken, salfetka var mı ne? Самын ушул айна самындар. Bu eken, aynı eken ha? Bunlar içi, samın eken, bunlar içi. Samın eken ha? Şu бар айна самын ушул бар запасной. Salamat Böceke, kandaysın? Sizlerin uykunuzlarda buzduk Böceke? Şaşpaya saat 10'da gelsinler gerek? Ya. Ошол жерге бар түнүктөн. Ne matras? Taptız eken, canlı, pışlı. Siz rotация келгениңизде канча болду? 3 жыл болду. Ya. Келген 3 жыл болду. Мына эми 3 жыл келип атат, ноябрда 3 жыл болду. Только su yok eken de ya. Su проблемада biraz. Su kanday ısak bu, solmaya kalmadı hiç. Бұл жаққа ош күл бар жолмен тартып салып. Cenab-ı su mu? Шол. Резервуардан башталды. Анан миңдик резервуардагы ошо чогулат. Молодец Böceke, taptaza maki. Күндө ушундай Böceke? Ооба, күндө бизде келгени бар жатат. O жерде кичтен ачып коесуңуз. Бересиңиз. Açıp koyuşat, kızlar karvaya alışıp. Писатка албай атасыз Böceke? Yollayı takıldım. Özümün ayılım, betim atıp kıramaydım hiç. Бетиңизди жауып ала бербейсиз be? Şu dedi yaşayın, geldim yok. Ay Böceke, para alбай атабы Böcekебиz? Para. Yok, olmayı. Sizçi? Siz albaysa?
Победитель, балдар келген. Ha. Оларды biz berip turabız mı? Hayır, je qanday masla? Бере Biz veriyoruz ha. Күчөдөн бар. Bu Кетти менен жигит. Немеге дагы алып келет. Кечин алып келди. Пору. Азыр жеп калат. özünüz mü doğru? Kompot ha? Kompot bu derdi odası. Компот менен маны кашыгы. Qancha bal var ecik öpüşü? 210. 210. Barda ayrıldın baldары. Айылдын балдары 3 айдан келет. Молодец екен, тап-таза екен. Кроваттар необычный екен, прочный екен. Көрдіңіз бе жеке? Эме тынчтык, темир. Мына ушундай кроваттарды жасаш керек да. Кече көрдүм, тиги кроваттар мондай кылсаң качается. Кырып мощный ушуларды тартып алсаңар, ким кайсы эме экен, подрядчикпи жана ким эле? Бул өзүнүн балдары элек жасаган. Я. Эрик. Ушул жерден эле балдар жасап берген. Өзүнүн айылдан. Эрик бар. Мына сайттерди көрдүм, мондай кылсаң былтың деп эметип шатается. Караңы, түшкү жатканда оңой экен. Эскештер, мына карасаң, мени караба, эжекени карабай, мына карасаң. Темир карасаң, мына эметсең. Вот именно ушундай заказ кылышыбыз керек. Молодец. Молодец. Действительно порядок екен. Действительно бір ежекелерге окшош ежекелер ертең пенсия чеп етіп қалса. Сіз ежекемен қанша жыл істеп отырсыз? 9 жыл? Сіз қанша жыл істеп отырсыз? 10 жыл ба? А уже тәрбияны беріп қойыпсыз, а? Бардың көзге басып жүрсеңіз керек, а? Көзге басып жүрсеңіз керек, кетсем о қызды қойсақ бұл деп, а? Жана кроваттарды көрдүм, онда кылсаң кыйчылдап шатается. Ма ушундай кроваттар заказ кылалы. Түшүнүңөрбү? Ушундай алайлык. 10 жыл болду жеке ушун эмесине. 10 жылдан бери көрдүм, кандай татынакай болуп турат. Так, значит, бир эле бизден бир лампочка коюш керек экен, жана туалетке. Так, 6 аристон и 30 штук эме, кровать, трехъярусный. Эжеке мен аны аракет кылайын, азыр кандай Карымович? Жардам бере алсак, жардам берели, болбосо мен өзүм жеке каражаттан карайын анда. Себеби бир эметип көргүлө. Эмени берки кымбатыраак болсо керек, 30 кровать, 30 кровать кымбатыраак болуш керек. Сонымен Калматович. 6 аристонду бүгүн алып келип коюп бере бергиле. Макулбу? Бүгүн алып келип, эме каякта жүрөт жанагы? Талант. 50 литрлик аристонду бүгүн алып келип коюп бере бергиле. Акчасын айтасыңар мага, макулбу? Алар канчадан 6000-7000 болсо керек? 6000 сом. Все, хорошо. Эжекеге дагы бир 2 жыл уруксат бергиле, 60-тен 65-ке чейин иштесин. Өзү негизи эжеге дем алсын, өмүр бою жаштыгын ушу мектепке, жаш балдарга арнап эми дем алыңыз эжеке. Жумуш эч качан бүтпөйт.